abantu bathatha igunya lokuthi ngabantu sebekhulile kuzabancedisa empilweni yabo yonke ebantwini abana ngoba sibona bona kwathona kulandelana lalokhu kuthiwa kuyini i-gold igwayi lihambelana le-gold eduzane laduzane. Abantu bonke bazimisele ukuthi nasesiyafundisa abantwana bethu lathi sezihlalele emzini yethu sihlezi kuhle kodwa-ke ngazi kusuka phambaniseka ngaphela phana. This is Asaki Online. Welcome to Agriculture on Site. I am Busani Vafani, your host. In Umguza district in Matebele North Province, a new crop has taken root. Farmers are growing Virginia tobacco. Many first-time farmers, it has been a journey of discovery, but more importantly, a journey to find out whether this new crop is a source of income or it is actually having their dreams going up in smoke. Join me as I speak to first-time tobacco farmers to hear their experience. Saqala ngo-August sifundiswa siqala ukufaka inhlanyelo phansi kodwa saba lama-challenge amaningi singathi amaningi ngoba umhlabathi mawunje wawukhona ukuqala ukugejwa phansi sifundiswa ukuthi ama-seedbed siwayenza njani. I-challenge enkulu esasilayo ngeyamanzi ngoba amanzi besiwathwala ngezinqola izinqola amanye udinga izimoto ukuthi zibuye zizosinikeza amanzi. Kodwa sazama safuqa ngoba into lesasiyifuna kakhulu ukuthi lathi sibe ngabalimi bakusasa esizakhulunywa ngabo ezindabeni loba ngasalima ama-seedbed ethu sakwanisa ukuthi sihambise emasimini ngoNovember, end of November. Saqalisa ukuhambisa emasimini sesitransplant sesihambisa emasimini ukuyahlanyela. Njalo emasimini lapha akuzange kwaba lula njalo futhi kwaba nzima ngoba sasisenza ama-ridges. Sayenza ama-ridges masihlanyela sesitransplanter siyafaka lapha kufuneka amanzi futhi amaningi kudlula la esasiwasebenzisa la ngoba each plant iyabe ifuna amanzi phansi ufaka 5 liter ufaka iplant ufake 5 liter phezulu uzophinda uthele futhi mpaka kuze kunamathele kuze kubambe. So hayi sazama safuqa safika estagini esesikiso khathesi. Ole half hectare ngoba silima ngama-hectare ngani abanye balama-half abanye bale-1 salima ama-1 abanye andi u-half hectare kufanele kube le 7,800 nasawasinga plants and ku-1 hectare kufanele kube le 15,000 ama-plants. So each plant isiyafika 15,000 make sure ukuthi uzabe ufakile amanzi lana ku-each plant ukuzibamba. Saba le challenge izulu laphozu kubuya uSewula. So lapha kwakunzima akuzange kwaba lula ngoba besithelela mpaka izulu laze lana. Njalo kunzima kukhona kukhana kulandelela njengegwayi linzima nasasicanga ukuthi mhlawumbe kunjengomumbu ukuthi siyalima kuphela. Khona phana sihlanyela kuyafakwa imithi awuhlali phansi isikhathi sokudla ulaso bese kunatha amanzi wanathi uhamba uzama ukuthi ukhavisa ama-hours akhona besifaka umuthi phansi la kuqalisa ukuthi kungadliwa ngamagenga kungadliwa izibungu sabe silokhu si-maintainer sifaka ama-fertilizer ufaka each plant akunjengalokhuyana kuthiwa amazambane siyawaya so lokhuyana uhamba ulandelela ufaka njalo ama-fertilizer angikhona maningi achiyeni. Kodwa sizamile njengabalimi abafuna into yabo ukuthi iphumelele. Suka kuma-seedbed lapha sabuya sesiza lapha kuma-ridges. Kuma-ridges lapha siyenza sispacer nge-1.2 meters ispacer ama-ridges. And then lapha ama-plants sispacer nge-16 centimeters. And then ukutshona kufanele kube yi-half a ruler 15 centimeters kuyafika phansi. Mawuplant i-distance lesenza ukuthi amahlamvu lana ayakhula azathi ngayenza kube kuncane ayathintana wena usetha space sokumuzwa phakathi. So ispace singathi 2 centimeters lana ngiyokuthi wena uhambe ngoba wena khula mayevele ekhulile kufanele ube 50 centimeters 50 centimeters. Nxa ungahamba ehlukene ayaqamuka so kumele ispace lesana sikunikeze allowance ukuthi nxa uhamba
ungawaqamuli ngoba wona iwafunayo. After that ungavela ubona ukuthi amahlamvu akho asengu-16 from the bottom to this stage. You start okuthiwa thawini sesiqamula ilokuzeni ihathi leya. Sesiqamula singayiqamula siqamule ukuthi anike allowance ukuthi amanzi angazadli khule angayi phezulu ukudla kungene ini kuma-plants ethu ukuthi abelelana athole abele weight. Anjengabona lapha antsho lokhu sesiqedile ngakho uma uqalisa laphana ukuthi kuphume kuyi-best quality sasiyabe siquma ikhanda leli kanje kwezethu ukudla kungena apha njengoba kade sitsho umlimi sanje. Now into esasingayazi anjengobona izihlahla lezi zithi ziningi kangakanani 15,000 usiyathutsha kuleyani line kumbe usangena kule line kumbe usu-halfway ngapha sokuqalisile ukukhula. Njalo mina into engayibonayo lokhu nginokukwenze njengomumbu lengu-1 lengu-2. Nxa wena ungu-tobacco grower futhi ube maybe labo makhelwane labangani ukuthi nxa njengoba libona isimto enkulu onganani nxa sisenza le pruning anxa abantu bepruning amalayini ayi-1 2 3 4 abanye 1 2 3 4 kuze kwethutsha le ekucineni lisiyathutsha le kusasa kwangikhona ngapha kabe sokuqalisile. Yabo into yangikhona vele inzima ukuthi khona antsho sasiqalisa thina singabo ECD ngathi i-grade sasingabo ECD maybe kanti sizangena ku-grade 1 nxa kuyikuzavuma antsho labo le gold leaf esangena kiyo sasisithi kumbe ezithi seyizi-gold leaf but isidanisile unfortunate sizabona kulowo nyaka esiko ukuthi uzasihambisa njani. Mina ngifikile nzima ngilima ngiseStanhope South eMbuza Ward 16 lapha sikubhana ibhana lapho kuphekwa khona itobacco liyana sesiyisuse sesiharvestile emasimini sesiyibisa lapha sile lapha siyayeluka njengoba mawuluka amathikili okunika phezukweni lapha sesiyilukile itobacco yethu izahlala lapha 21 days ivuthwa phakathi la ingakazi iphume ihambe phandle ku-sunbreak. So ukuze ubone ukuthi isivuthiwe uyabona ngokutshintsha umbala iphume emasimini ivuthiwe iyatshintsha umbala ube yilithanga njengoba libona i-gold. Ungabona isiba le green like this one njengale isimizi yabuyisuse masinyane ingakavuthwa. Mase livuthwa lapha emasimini liba lamakhala akhanyayo liyaba yi-lemon libe ngabi yi-yellow lingabi yi-banana yellow libe yi-lemon. Ungalithatha ulifake la yitho lisinika khona impomelo lo. Nxa sokwenzakele khonokho kutsho ukuthi uyabe ungalikhiphanga ngesikhathi kuyalungiseka kumbe kuyabe sokonakele? Hayi akusalungiseki ngoba kuyabe vele usulikhiphile kunina akulungiseki. So lapha ukuze silifake kubhana liyabe livuthwa njalo besenzela lezigodo lezi ukuthi ibhana le iyamunya amanzi la yabe elapha esigodweni lesi njengalapha so ngisho labona la isigodo lesi sesemanzi ekuthi ukuthi alikavuthwa alikayenelisa amalanga kumele abe khona la mayeseyenele uyasibona sesitshintsha vele already sesiswaba ukuthi amanzi asethethwe iplastiki leyo. Thermometers lawo inormally uma ukuchisa okufanele kube khona la kumele kube 60 to 70 degrees ukuchisa ngakho ungabona sekudlula lapha kumele uvule amaceleni lapha naphezulu kuma-event kungene umoya la ngaphansi uvula 20 centimeters ukuze kungene umoya. Then ivent liyana libona isikhala esivele simele sibe khona phezulu kwana siyancedisana laphansi lapha ukuvula ukuthi kungatshisi kakhulu senze ukuthi itobacco yethu ingabi mnyama ingaginqa umanzi lo yani iplastic le iyaginqa bisithontela amanzi la sethi siba mnyama itobacco. So i-21 days nxa ingaphuma la
iyangale Siyalapha, 14 days. ku-14 Siyabe days siyaqeda ukubhanda. izigodo ezinye lezi ziyabe zisasele. Ngoba ziyakhona ukusalela phezulu. 14 days phandle. And then after that susiyenza i-grading. Subhili. Lapha sesikuSandrek phandle lapha. Lapha sesisuke ku-21 days sesiza la. Lapha nje liyabona lapha igwayi leli kaliwomisisanga phakathi lapha. So lapha kuSandrek siyabe sesizowomisa izigodo lezi ukuze ziwome. Ukuze sikhona ukuthi silibhele, ungalibhela limanzi liyakhunda. But does it happen ukuthi izulu lingana kube le effect kumbe kufanelanga kunethwe? Vela kufuzanga kunethwe mase lisibona izulu selithwala silama plastic siyafaka phezulu lapha sivala ukuthi vele akufuzanga uyivini ukuthela amanzi nje ungathela sesala limnyama. So lapha liyahlala for 14 days. right after this siyang. Sesisuka sesihamba sisiyaligcina endlini. Akuthiwa sesivela kuSandrek sesisiza endlini. Leli ngelivela kuSandrek seliwomile. Kuthiwa ibhedi lesithi imbheda asilibeki phansi ngoba ma ulibeke phansi isamende iyaginqa ukuze ingame so siyalibeka phezulu. Lapha selimele ukuthi libhele. Selilindele ukuthi siligrade sesilibhele. Masi grade siya ukuthi sokuchisa mase lichisa mase libamba nje liyakhala liphuka. Yabe ufuna nxa kusekuseni o'clock sokusise lamazulu. Mase ligrade siyafaka ngokulingana. Amakhulu la ngekhala elilekhala yalo lilikhulu eyafana nayo elekhala eli1 siyafaka njalo. Amakhala silibeka la ngamakhala zangikhona ukuthi lama sizes zangikhona ukuthi njani. Mase sibhela futhi siyathatha isize leyi sibhele kwelinye ibhele elandelayo sesecina okuncane. Mina ngokwami ngithanda ukubingelela bonke abantu nje bonke abalimi abetobacco bonke abalima igwayi bonke labalimayo konkwazi kokwayi. Kodwa ke mina ngiseStanhope ku-village 6 ku-stand number 2 ngingusobhuku uMorgan Shaba. Uhlelo olweTobacco legwayi ndesiluthande ngendlela ekhona isiyemukela kodwa ekucineni hayi ayisaphathanga khona abalimi bakhona. Abalimi bangikhona beTobacco hayi ungazani babalekele mbijana. Angazi ukuthi kusuke kwathini khona mfana sokuthengiswa ngabe trade fair eTobacco ku showground khona ngale. Hayi bayihlolekile abantu bethu bengicela kulungisiswe udaba loluyana lulungisiswe lubuyele emuva. Nxa kuwukuthi amasente okwasalela ebantwini kabanikezwe sibuyele kuhle emasimini ngothando lethu. Abantu bathatha igunya lokuthi ngabantu sebekhulile kuzabancedisa empilweni yabo yonke ebantwini labana ngoba sibona labana kwathiwana kulandelana lalokhu kuthiwa kweni igold igwayi lihambelana legold eduzane. Abantu bonke bazimisele ukuthi nasesiyafundisa abantu bethu lathi sezihlalele emzini yethu sihlezi kuhle. Kodwa ke ngazi kusuka phambaniseka ngaphela phana. Mina yeza village yethu ngusobhuku. Yeah. Lokho ngiza kutsho into ayihambanga kuhle kubalimi ngeqiniso lipheleleyo akuhambanga kuhle total ngoba abantu sebehambisa iTobacco yabo sebehambisa kwathola okungama-kgs okunye okubizwa ama-500 $5 something kuthe sokubuyela phana kwehla woba ngumsindo lakhathesi ngilabantwana khonapha esigabeni abalima iTobacco awuhambelanga kuhle kuyinto eyayangisa kakhulu khathesi kuyinhlekisa ukuthi abantu batshona bekuTobacco kodwa sicela iprice yona liyana ngayibuyele ku-number 1 ibe yi-back pay ebantwini labana ukuze siqhubeke kuhle ngokusebenza lokhuyana. Babetsheliwe kwathiwa $5.80 kwehla kwaba ku$4 something khathesi kwazoyehla total ukuthi vele kulampilo right. Ngiyacela khona phana ukuthi kayibuyele iprice leyana ngazi laba ababuya kubi ebunzimeni bezophambanisa abalimi hayi asikufunanga lokho.
laphana vele abasachazanga base behamba bevula kuthiwa amabhele hambe evula kuphela bezithi lokhu okunye kusiba ngama-dollar something, okunye ngibe kusiba ngama-30 cents, okunye kusiba njani kabasitshelanga kodwa babulele abalimi ayesi bakhangeleleyo. Kubuhlungu kubalimi ngeqiniso elipheleleyo ukuthi ngiyinto kade bezimisele ukuthi kuthiwa kulandela i-gold. Bona abalimi kabakwanisi ukuyangena ngathi esiphansi emgodini bedinga leyo gold, kodwa thina besesiyithole emasimini. Kodwa osokwenzakele yiwo khona lokho ukuthi abalimi sebeqiliwe kuphela. Abalimi kade befundisiwe ngoba kulabalimisi kade befundisiwe ngendlela epheleleyo ukuthi abayenze lokhu lalokhu, kodwa ekucineni sokuseyangena khona ngale okuthengiswa khona laphana kuma-auctions angikhona lapha abafike kuba lembambeko ngathi barotshe ngempambanisa ukube imbambeko engayenziwo wabalimi ukuthi babuyele egwayini ukuthi balilime kuhle. Thina igwayi salifuna safuna ukulilima bese sithembele khonapha ngoba thina sakwanisa ukungena emayini phansi, kodwa into ade siyithembele yona le. Kade samabhele unamntwana kade singuye ubuhle hlabangani ohambisile mbe abe yi-14 angikwazi khonapho. Kade sikulamanye ngalikhangela lithi laphana laphakathi kugcwele ngale. Okwakuqala bathi kuthiwa kulezikweleti base bathatha yonke imali yangikhona. Abasuke ngenyawo besuka ikhonaphana e-showground besiyabamba edorobheni ukuthi bayedinga izimota behambisa amabhele akwanisa 14 oyi-1 14 abanyanga, kodwa bahambe bengelayo yona imali yakhonapha sokuyimali eyokudubeka imali abehambisileyo. Idola nokuthi agade nje eseyangikhaya into ade siyemukele kahle ngoba kuyamukela umkhathi wezulu, kodwa khathesi nxa abantwana bethu bona esibakhokhelayo lathi sibakhokha ukuthi abangene kuTobacco yinto ezabavusa abantwana bethu labo bavuke. And kuyabazwisa ubuhlungu, ubazwisa ubuhlungu isihlobo samafunqamba manga. Mina ibizo lami ngu-Ali Kisibonga wakwamabuza, ngilima iTobacco ngale nje mhla ka-30 September ngiyaqala nje ukulima iTobacco. Ngavele besilima nje ekhaya laphana ko-cotton then lomumbu nje khona lokho. Vele ngilima ngeningi kakhulu, maybe ngilime ihafu nje yensimu. Ngokuyilima kwethu asisazuzanga bekuyikho thina besikhayelela ukuthi sizokuzuza. Suke sasesingasazuzi kahle but sithemba ukuthi next time mase siyathengiswa kwesi-2 kuzoba ngcono, sothola ongathi kuba ngcono. Ngizuze ayi-6 but manje ekhaya ngibona ngathi kusasela amanye asikabheli. La ayi-6 wonke akwana ukubhadala zona lezi zikweleti zezinto lezi besizithethe. Yabo ma-fertilizer le mithi yangikhona nje yona le yonke imali yangikhona iyaphelela lapho. Konke lokho bona bathi babesitshela bathi kuzaba yi-$1,000. So mina laphayana kwami ama-bills ngangithole $900. So yonke yahle yakhompana. Ngashodisa kancane nje kuphela but la amanye ngibona ngathi imali yakhona izobisisiza kimi straight. Amanye amabhele elinye lalibiza u-150, elinye lasithi 170, elinye lali 160, elinye lali 130, elinye vele li-100, amebhaka 150 ayi-2. Mhlambe nje ngasungaphambanisa kancane ugrade 10, mhlambe kwezinye indawo kwangalingani or kwangavuthwa. Ungathi kulokho njengoba nge-first time farmer ufundeni wena? Ngifunda ukuthi mina kumele ngilinganise laphayana. Mamfaka omkhulu iTobacco, ufake enye enkulu lenkulu, ngafaka enkulu lencane. Then lama-bills zami ngiwagqibe ebe right nje echayisa kahle esikalini ukuze ngikwazi ukuthola imali engathi ngcono. Kodwa uzwa njani ngokuthi uwenzile lokho waqala ukulima iTobacco kwesikhathi kwe-first time? Khona ukulima iTobacco akungicaphulanga nzima nje, kube right kimi. Maybe kusazongicaphula ukuya kwesikhathi mase ngihambisa kwesi-2 lakho futhi ungafika yonke ihle iphelele laphaya. Kulima khona kubalulekile
cause vele laphayana uyabe uzisebenza wena nje, into ebalulekileyo ukulima lamandla akho, uthi ube lamandla nje khona lapho. And then i-tobacco laphayana uma uyilima eyifuna ukuthi nje yonke ingqondo yakho ibe kiyo, ibe ku-tobacco. Uma uyilima ungalimi okunye nje So le season ezayo abantu uzayilima futhi i-tobacco ufuna ulime enganani? Hayi kule season ezayo ngalima phose insimi yonke vele. Uma ukuthi ngiyathi mase ngihambisa kwesi-2 ngabona kuphuma imali bengasayithathanga, hayi lapho yikho lapho kuyalima khona lami ngalima insimi yonke. So le esele i-tobacco abantu uzangenisa ama-bales amangaki? Le sele umbona ngathi ngangenisa ama-bales ayi-5. And isifiso sakho ukuthi wenzeni ngenxa yenzuzo le ye-tobacco? Hayi engaba le mali nje yokuthi nje sithenga ucingo sifensele laphaya ensimini ukuze inkomo zingangeni, sibone ukuthi silimani ngokulandelana kwakho, silime nje lathi ukuze kusinike imali. Ungakhuthaza abanye abantu laba bengene ulimini igwayi? Hayi i-tobacco abantu bengangena beyilime, bara kufuzanga ukuthi bekwade vele ekuqaleni bazobe beyathatha imali. Ekuqaleni bazothatha imali yabo vele. Then kulesi-2 asazi ukuthi bazoyenza kanjani, lathi sizobona khona. Uma ukuthi kuzoba kule mali hayi singangena sibe baningi sibili sitholeni lathi khonokho esizobe sikutholile. There you are. Farmers in Umguza district in Matabeleland North Province who were first-time farmers to actually grow barley and Virginia tobacco. It has been mixed fortunes for them. Some of their dreams have gone up in smoke apparently, but there is an opportunity that growing tobacco will expose farmers to new cropping ventures as well as new income streams. This is Busani Bafana. You're in Agriculture On Site. Remember to follow us on our social media platforms.